yambo muzee noneho twebwe hano network barazifunze ntabwo duheruka ku mirongo yose barayizitiye kuvuga ngo tubone uburyo tuja kuri za WhatsApp biragoye rukurinda guca mu zindi nzira nazo bwaca bagasura kandi bakazikanangira ugasanga umuntu nyine abayeho gutyo ngubu nyine iri ni yinga rya kabiri ntaboneka njewe ku mirongo kubera nyine ibyo bibazo nyine biri hano mu gihugu naho ibyo bitero bigabuga ku baturage iri haruguru nibwo nkibona ubu nyine message nibwo nkiyibona kubera nyine cyo kibazo nyine mvuye kukubwira aho ngaho twagize nyine cyo kubura internet hano ariko ibintu bimaze guhindura isura ubu nyine tukiye duterwa n'abamayimayi ubu nyine byarahindutse turiko turaterwa na leta ya Kongo turiko turaterwa n'abaturanyi b'ibindi bihugu duturanye bafatikanyije na leta ya Kongo bakiyambika amazina y'abamayimayi bakigita ukundi mu rwego rwo kuyobya amarari kugira ngo bakomeze babone uko bica abanyamurenge ariko ibyo byose nubwo bikorwa bityo ntimwibagirwe yuko dufite abana bacu muri leta kandi leta y'aba bana bacu niyihaye twica aba bana bacu dufite muri leta ibo baragaramye bariko bararya bariko baranywa ibo bariko barabona yuko ari nta kigenda ibihe bizashire bo bazi yuko ari ni kwa kundi bazavuga ngo nta mvura idahita ngo nta joro ridaca ibo bazi yuko ari ijoro rizoca bazi yuko ari imvura izohita ariko ibi bintu bimaze uyu n'umwaka wa 5 bifatiriye kuva 2016 kugeza ubu nyine uyu n'umwaka wa 5 bihe bikabakaba nkavuga ngo harakwiriye kubaho ibiganiro bihuza abanyamurenge bose bihwitura abanyamurenge bikangura abanyamurenge bibakure mu bitotsi abanyamurenge bave mu bitotsi ibitotsi barimo babivemwo noneho twicare dukore dialogue tuganire dukore ibiganiro bizahuza abanyamurenge hirya no hino kwisi muri buri gihugu abanyamurenge bicare baganire bamenye niki cyokorwa hafatwe imyanzuro iyo myanzuro nimara gufatwa twese abanyamurenge dusenyere ku mugozi umwe hatabuze n'umwe ari kuvuga ngo uyu nguyu ari muri leta ngo uyu nguyu ari hehe twese abanyamurenge duherere ahantu hamwe duherere mu nzira imwe duherere ku murongo umwe kugira ngo dukorere hamwe abari hanze n'abari mu gihugu twese tube tuvuga ikintu kimwe tube twumvikana tube dukorera hamwe tuzatsindura umwanzi wacu buri munsi bari kutubwira ngo baratera igitero tugatakamba tukavuza induru ngo baratera bakanatera bamara gutera abacu bari muri leta bakayumva amakuru bakicecekera cyagira ijambo bavuga n'ubu nyine ibindi bitero biyabitegura ivyo bitero biyabitegurwa kugabwa kuri Kagerege ibiyabitegurwa kugabwa ku Murambi ibiyabitegurwa kugabwa mu Cyo hagati ibiyabitegurwa kugabwa mu Karingi ibiyabitegurwa kugabwa mu Madego mu Minembwe centre nta na kimwe abana bacu bari muri leta batazi bene wacu bari muri leta nta na kimwe batazi ariko jewe ntangazwa n'ikintu kigitumye bakiryamye muri iriya leta ese wokorera ifaranga we taza haga hari wokorera ifaranga zo kugurana amaraso ya bene wabo zo kugurana ubwoko zo kugurana ababyeyi uwo shaka imirimo wo shaka inzego akoramo we yokora muri bene ziriya nzego zihezica ababyeyi biwe yokora muri bene ziriya nzego zihezica abantu biwe uwo shaka ifaranga we yozishakira mu bicanyi b'ubwoko bwe mu bicanyi b'ababyeyi be uwo shaka kubaho we yo gushakira mu bicanyi yo gushakira muri bari abarimbuzi baye badukorera genocide ijoro kurindi amanywa kuyandi gitondo kukindi umugoroba kuwundi ko baratwica buri munsi baremwe n'Imana uwo shaka amaramuko we yo bashakira bene hariya nje ko ndibaza ikintu kuba tukiye dupfa n'uyu munsi tukiye tugabwa ibitero kugeza n'uyu munsi ni bene wacu binangiye bakagoma bakanga kuva mu bicanyi bagakomeza bakaba mu bicanyi ni nabo batiza bicanyi umurindi wo kutwica kuko bicanyi baravuga bati nanone nitubica ntibasakuza kuko nibanasakuza tuzatanga umufano yuko abana babo bari muri leta nje banaganiriye n'umuntu umukomeye Kinshasa wo muri Bakongo ni umukoroneli arandahirira arambwira ati mwebwe muracapfa kandi muzoshira kandi bazabica babamare mukiva abana banyu babona yuko ibihe bibi wanyu biteye bibi bisa nkaho biteye bibi wabo ico gihe nukuvuga ngo bazoshira kandi nibamara kumarira iwanyu n'abangabo barahangana nabo bazobica taho bazosha aho nimba bayana bo barihebye kuvuga ngo bapfe nibareke kusha kwiyahura ku mwanzi nibiyahura ahubwo bimena mu mabarabara barase nimba bavuga bati twebwe n'abashaka bazotwica
ariko nibareke kuma gufatikanya n'umwanzi, nibareke kuma gukorera umwanzi, nibareke kubana n'umwanzi. Ico kintu kiri mu kutubabaza cyane, kuko mu bintu bidusenyeye, mu bintu bituma abanyamurenge badatabarwa kugeza kuri uyu munsi, mu bituma abanyamurenge batabona ubutabazi, mu bituma abanyamurenge badafashwa, mu bituma abanyamurenge badahagurukirwa, mu bituma abanyamurenge bataka ntiyagira utabara, mu bituma abanyamurenge bavuga ntibumvirwe, ni bene wacu bakinambye muri leta ya Kinshasa. Aba ngaba nibo bateje ikibazo, kandi ikibazo kitari gitoya. Bityo rero kwicara tuvuga twebwe nk'abana b'abantu, tuvuga ibintu nk'ibi ngibi ntaco bimaze, nta n'icyo byokungura, kuko turasakuza amajwi yacu ariko akagarukira hafi, ntabwo agera kure. Kuvuga turavuga, kuburira turaburira, ariko ntibibabuza gutera. Ariko kugira ngo bino bitero bihagarare, izi mpfu zihagarare, aka karengane, iyi jenoside, ubu bwicanyi, ubu bugizi bwa nabi buhaye bubera hariya, kugira ngo buhagarare ntibugasubire kandi kuba, nuko abanyamurenge tuvuga rumwe. Ikindi cya kabiri nuko abanyamurenge bitandukanya n'abari abanzi, nta leta bahe bakora, ntaco bahe babumbabumba, nta gihugu bahe bakorera. Igihugu cyecu ababyeyi babo cyasenye wabo, icyo si igihugu. Mukibiba kicumva yuko umuntu uvuze nk'uko, umuntu babwira kuva muri leta bakamufata nk'umwanzi, baracyafite ikibazo gikomeye. Umuntu uvuze ngo bave muri leta ngo si inzira yonyine ngo yokemura kiriya kibazo, ngo hariho n'iyindi nzira, kandi iyo nzira batayicamo kugira ngo bakemure ikibazo, kandi bakabona yuko ikibazo atari bo bogikemura, ahubwo ikibazo cyakemurwa n'abandi batari bo. Haracyariho ikibazo gikomeye. Rero abantu bavuga ngo bene wacu bari muri leta batije umugambi leta kutwica, kuko leta ibizi yuko ntawe uzoyinyomoza, ntawe uzoyivuga. Uwo yinyomoje n'uyu nguyu yatamitse umugati hano, uwo yivuze nabi n'uyu nguyu bari kumwe, n'uyu nguyu bari ahangaha bari kumwe, niwe wavuze batsemba ko muratwica, none se ko twebwe nyine tuwe dukora ahangaha tukaba tuwe turwana. Bari mu kurwana za Beni za Butembo, bari mu kurwana mu ntara zose, bari mu gupfa bagapfuka, bari mu gukora, ariko ababyeyi babo babe barara ku misozi. None se twe gutaha twirirwa turwana tuzana amahoro ahandi wacu yarabuze? Nimba mukeneye ko dukomeza kurwana tukazana amahoro, nimubanza mureke tuje iwacu ariwe tuje kuyazana, kuko n'ubundi nguje kurisha ngihera ku rugo. Jewe nkibaza icyo abacu baryamye muri leta nkakibura. Rero mu bitumye tudatabarwa, na wa munsi narabikubwiye, mu bitumye tudatabarwa ni bene wacu bari muri leta. Niyo uganiriye n'abandi bantu bo mu bindi bihugu, kugira ngo ntabwo tuzatuvugana nabo, tuzatuganira nabo, ariko barakubwira bati uki aho uvuga aya magambo gutya, kandi tuzi ngo hariho bene wanyu babaserukira, ababaserukira bakaba baryamye muri leta ya Kongo, kandi bakaba batavuga aya magambo. Ni ukuvuga ngo uzo bavuga kurabesha. None nje naje kwibaza, ahubwo abanyamurenge bagize ubaserukira ryari? Abanyamurenge bagira ubaserukira, abanyamurenge bagira ubaramutswa, ni yatowe nande, yashizweho nande? Umuntu azoza agenda namara aje kuvuga ngo ni userukira abanyamurenge, ngo ni ureba abanyamurenge bose hirya no hino ku isi, ngo ibyo avuze ni iryo ngiryo, ngo nimba besha nuko, nimba beshuya nimba nyomoje nuko, uko avuze ngo nuko niko kugomba kugenderwaho. Ibi bintu rero bigomba guhagarara. Ni mureka abanyamurenge twumve ibintu cyo kimwe, tubyumve cyo kimwe, duhagurukire hamwe, twese tuganire, abakuru n'abato tuganire, abari hanze n'abari twese tuganire, tumare dufata umwanzuro, tumenye ngo ikintu tugiye gufata ni ikintu ndakuka kizatuma ino nkota ituva mu ijosi. Tuzoza twirwanaho turi abaturage kandi dufite leta, kubera ko leta ya Kongo irwana ku bandi baturage ariko ntirwane ku bacu, kubera ko leta ya Kongo itarwanya abandi baturage ariko ikarwanya abacu, kubera ko abacu bakorera leta ya Kongo kandi bazi muri kwirwanya abacu, iri kwirica ababyeyi babo, iri kurasenya wabo. Iki kibazo rero bataragihagurukira ngo bakive imuzi n'umuzingo bakizingure, bagihagararemo nk'abagabo, bahaguruka bitange. Nimba ari kuvuga ngo barapfuye, hari uwambwiye ngo baravuze ngo nimba ari ugupfa ngo bazopfire hariya, nimba ari ukwiyahura nibareke kwiyahurira ku mwanzi, aho kwiyahura harahari. Nibazamuke baje mu bijabo baje kwiyahura, nibazamuke baje mu hagati baje kwiyahura, nibaje mu minembwe, nibaje ku ndondo naho bazabapfa, nibaje mu mibunda baje mu minembwe. Ariko kuguma kuryama hariya nicyo gituma tudafashwa. Nabifuza kudufasha bari mu kuvuga bati turabafasha gute? Abanyu baryamye hariya bafite ibyo bahe bakora. Ni ukuvuga ngo uzabaye mukora ko murabesha, kuko niyo babajije barahakana. No kuba kwabo hariya konyine gusa no kugaragaza yuko ababyeyi babo badafitanye ikibazo na leta, ni ukugaragaza neza yuko ubwoko bwabo budafitanye ikibazo na leta ya Kongo, ubwoko bwabo nta kibazo bufite kuba kwabo hariya. Sawa, urakoze cyane, ngahugira amahoro y'Imana.